Tada. Hlakani mingiselo wamngana Lord FM na kuhlanganisa kwala ngisela stage shurko eka hlakani lo hlangani na kambe namotla kuri msumbunoko seko hilera makumembiri ramwetri ya mudeshi lemara bagitimbiri makumembiri mone menere kalanga pet matebola ni ngwana smart wa jimo xithanga maxingitana wa cecana makona lawa ndandadzi kutisela na ngwana ku Africa wa vulavula ekutisela wona twi kusuka studio 1 agiani amasingita mall ila inga ko nhlekando fama singo kufika ka awara ya mbiri na ngwana ko lo kutiswa ka n'wina hi vuhumelerisi bya tatana ncindani Eric Mavaza hiye fama kuna yena ka nhlekando ya nga tshama futhi a studio 4A le apulukwana ku vona leswaku i kota ku teka tinqingo ta n'we hi bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti mangavaka miri na tona ndlela yaleyo loko ri msumbuno ku tetani ku na mahungu yo tala swinene kambe lawa ya rhangaka mahlweni hi yalawa ya nga tekiwa ku ri khoto ya vumbiwa yi nga hetelela yi teka xiboho xa ku bakanyela tlhelo leswi khoto ya nhlawulo a yi bohe swona mayelana na ku lulamela ka khale ka president ku va xirho xa huvo yo endla milawu hi ndlela yaleyo swi tise swivulavula swo hambanahambana mutivi wa nawu advocate Tsietsi Ramathekisa ivo va nga ta hi pfuna ku twisa mhaka leyi kantswa ku kahle swi vula yini ta va ka hi bula na vona laha ka hafu ku bile awara ya 12 handle ka sweswo mingiselo mugana Lona FM loko vuya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi laha se hi nga ta va hi kha hi langutela ku va hi bula na va xiphorisa brigadier Athlenda Mathe vo hi nga ta va hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta ku na ku vilela ka ku ongeti ku na swifundza swin'wana ku katsa na Limpopo swi rhangaka mahlweni loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava va tlulaka milawu ya timhaka ta nhlawulo swi katsaka ku va vanhu va susa swifaniso swa man'wana va vandla kumbexani mamahundzuluxa milangu ta tlhelo ku na vanhu lava nga khomiwa hlaye ya vumbirhi ku ya ehenhla le Limpopo kasi ke na swifundza leswi khumbekaka va KZN na swifundza swo fana na va Mpumalanga swa khumbeka ka timhaka toleto xivutiso ku ri hi fike njhani ka xiyimo xa muxako walowo nako hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu lava va pfumalaka timhaka ta ntiyiselano loko swi ta ka timhaka ta tlhelo ra tipolitiki hi ndlela yoleyo kasi laha ka timinete leto sungula hi nga si fika ka hafu ku bile awara ya 12 ni lava ku hi bulanyana ka mhaka leyi khumbaka hina tanihi vanhu na leswi hi nga tiyimisela xiswona ku humelela eka vutomi bya hina hi Ravuntlhanu nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga wu kha wu famba na xitori xa mhani lava va nga khumbeka hi timhaka ta ku i khale va kha va ringeta ku endla xikombelo xa yindlu kambe xikombelo xa yindlu lexiya xi le ku fikeni va xi endle hi lembe ra 2018 xi le ku fikeni xikombelo xa yindlu lexiya na swo vana va 5 ka un'wana wa vona wo sungula na malembe 26 na ko va na kamara rin'we ro tlela ka rona a hi lava ku vulavula hi mhaka ta ku swi kahle kumbe swi kahle ku va nga kumangi yindlu sweswo i mhaka yin'wana i njhekanjhekisano wa siku rin'wana kambe hi lava ku vutisa xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni ku ya hi laha mingiselo a nga kombela ku hi sungurisa xiswona namuntlha a nge ri ni kombela mi hi vutisela ku ka vayingiseri kulobye ku xana vutihlamuleri bya hina tanihi vaaki i yini khale tiyindlu vanhu va ti akela a va foroma switina va aka tiyindlu va hada byasi va fulela ku va na yindlu mutini swi cince kwihi nako hi fikile ka xiyimo xa ku munhu i ta va na n'wana wo sungula loyi va n'wi vitanaka xihoxo van'wana vo tala wa vumbirhi ke i yini wa vunharhu ke i yini wa vumune ke i yini wa vuntlhanu i yini i ncini xi endlaka leswaku hi tsandzeka ku swi vona heyi i nga ri loko va ze va fika ka nhlayo leyi ni nge swi koti ku va ni va hlayisa minkarhi yo tala hi ta va hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku n'wana i nyiko yo huma ka Xikwembu na loko ri nyiko yo huma ka Xikwembu i Xikwembu xa njhani xo nyika munhu nyiko leyi a nga ta tsandzeka ku yi hlayisa hikokwalaho ka yini tinyiko ta ku ti voyamela ka ku nyika vana ntsena ti nga voyameli ka ku munhu a nyikiwa ntirho a kota ku tihluvukisa a kota ku antswisa xiyimo xa yena ma swi tiva ku Afrika-Dzonga a ni tivi yan'wana matiko kambe Afrika-Dzonga i yin'wana matiko lava va ta ku celela na goji ra xihambukelo a mutini wa wena a ku nga ri khale hi ta twa se vanhu va kha ku heyi mfumo lowu le ku hi tirheleni nchumu a va ti va ta hi khulelela la kaya ku tlhumini hi ta ti endlela swa hina hi ta ti endlela leswi hi ngo hi ya ti endlerile hi hexe rini loko munhu a va na malembe 26 a ha vuriwa n'wana wa kwala kaya
eta ha ri na xambila phela khala ku yiwa ku ya xambiriwa eta ha ri na xambila a hi vulavuleni i mingiseranga a hi vulavuleni hi ya leyi ku timinete leta 15 hi nga sala na tona hileswaku a ni ali mfumo wa n'wina kumbe valava kumbe vhotela va ta mi byela ku va ta mi nyika tiyindlu va ta mi loko va nga yi tisi yindlu yaleyo swi vula ku swantswa la mutini ku nga foromiwi switina la mutini swantswa ku nga ndliwi yindlu hi mhaka yini nako munhu loyi a nga na maxaka a nga na vatswari a nga na munhu a nga na vamakwevu vamakwavo lava kumbexana va nga ta ku se a nghena hi ya n'wi pfuna ni vula loko ku ri ku mfumo lowu wu nga n'wi tshembisa yindlu a wule ku yiseni yindlu yaleyo se ni lava hi bula hi yaleyo mingisela a nga ta na yona mhaka yaleyo hi sungula hi languta ku kahle tanihi vanhu va Afrika-Dzonga hi fike ka xiyimo xexi xa ku hi mpela a ka ha ri na nchumu lexi hi nga ta xi endla loko hi nga endleriwangi hi mhaka yini hikokwalaho ka yini hi ta fanele hi fika ka xiyimo xa mixakolo a hi sunguleni va ka hina 0860002543 hi ndlela yaleyo hi sungula kwalano ni kombela ku hi pfunana ku hi hundza njhani ka xiyimo lexi tanihi hi rixaka vana va le ku yeni swikolweni kambe ku na mali ya swikolo swa mahala lava vadyondzi va nyikiwaka mali ku dyondza na swikolo vana va le ku yeni swikolweni a hi sunguleni mingiselo loyi hleka Ayi, njani Professor? Buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Mhaka leyi ni yi vulavulaka yi tisa mbilu ku vava xana. Yi tisa mbilu ku vava yi hlomula mbilu ku masiku lama swilo swi jikile ku ti endlela ha tsandzeka. Xin'wana na xin'wana hi tshamela ra ku mfumo wa hina. Mara hi xa mundzuku loko munhu a khome ximalana swi yava va swi khomile i ta kuma tavhena ra ku cineni a khome jani mara i rilela mfumo hi xa mundzuku mfumo wu na leswiya swo hi sirhelela botbet wu hi nyikile ku famba ni mi ya tisirhelela na tinayiti ti kona na tiphilisi ti kona wu hi nyikile ivi hina hi chuza ku ginora mara hi tlhe hi swi tiva ku ndumba yaliya ni nga na yona i yin'we ivi va longolwa ka va ze va fika 6 vanhu swakudya leswiya va nga na swona i swintsongo hi xa mundzuku hi yerilela mfumo kahle lani mfumo a hi fanelangi hi rila hi wona hi rila hi ri hina hi hexe kambe hi nge rili njhani hi ku wu va wu hi byeri na wo mfumo loku hi ta ku akela yindlu loko ku ri ke ni mfumo wu hi byerini ku wu ta hi akela a wu vula ku wu ta hi akela rini ku fana na sweswi mahosi yesu hi nga swi tiveki ku i ta vuya rini mara hi tiva ku i ta vuya ni khomeleni tani ni hundza laha xana u lava ku xava TV leyintshwa kona u fanele ku va na TV license leyi hakeriweke xana u lava ku kamba mali leyi saleke a swi karhati ni kantsongo u SMS-ela ntsena ID ya wena kumbe nomboro ya akhawunti ya TV license eka 44210 u kuma swivutiso swa balance leswi kahlulaka leswi vuyerisaka u nga twisisa ku kamba hi ndlela leyi nga le nawini hi ku hatlisa naswona hi ndlela yo olova ku tirha tihakelo ta SMS ta ntolovelo ku na swipimelo TV licenses hakelo ya wena endla ku hambana. Ti 29 ta May i nkarhi wo endla leswaku rito ra wena ri twala hlawula laha u nga titsarisela kona tana na smart ID card pasi rona ra rihlaza kumbe xitifiketi xa nkarhinyana leswaku u ta tiyisisiwa loko se u ta va u kambiwile eka nxaxamelo wa vavhoti u ta tatiwa ink kutani u nyikiwa ti-ballot paper tinharhu leti nga na xigandlu leti nga ta national provincial na regional laha u votelaka kona hlawula eka ti-ballot paper leti tinharhu national ya mavandla ya tipolotiki provincial na regional i ta mavandla na vayimela ku langula lava tiyimeleke hi voxe tsundzuka u hlawula kan'we eka ballot paper yin'we loko u nga voni kahle kumbe u ri na ritukulu vatirhi va hina va ta ku pfuna hi ku tirhisa universal ballot template ku va kota ku hlawula naswona u nga rivali voti ya wena yi tshama yi ri xihundla se humelela hi ti 29 ta May switichi swa nhlawulo swi ta pfula kusukela hi awara ya 9 nampundzu ku fikela awara ya 9 namadyambu endzela elections.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala i xidemokirasi xa wena teka vun'winyi fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
hela hi nga kona mingisero mugana lona FM nangona ka Africa wa vulavula 20 minutes ntsena kupela ora ya 20 wa ri ko mingisero mi khomeli manani vona lava mavhengele va lava ku hi xavisa sancha ku nga ta fika va mitsema xikarhi kambe xiphiqo xexo hi nga langutana na xona tanihi tiko sweswi bopet mara ku vulavula hi mhaka liya ya xikolo ya ku na xikolo i mahala xikolo lexi dyondziwaka hina hi sungule hi hakela school fees va 8 rand kun'wana kwahalani hi ya school fees hi gina xi va mahala zamazani hi phushaphusini kwala hi nga phushaphusha kona mara sweswiwa hi le mutini lowu ku nga na vusweti ivi vana va kona hina vana va kona hi tsandzeka ku vona ku laha mutini yo ku na vusweti a hi xikolweni hi ya ku dzaheka mafole hi ya ku nyika swiyiniyini hi huma ndleli xivulavuri xin'wana xi vulavuri mpeleni wa masiku ni nga swi vona kwala ka TV swa tipolotiki kahle mfumo wu humese mali ya xikolo n'wina vatswari mi endla yini vo tshika vana va nga exikolweni kahle ko fanele ku khomiwa na vatswari once hikuva leyi hi ri la hi mfumo that hambileswi mintirho ku nga riki hava tshama ehlomini matlhari ma wena i swi tiva ku siku va nga ta ku ntirho wu kona ni khome tlhari hi leriwa loko i ku mintirho ku hava South Africa i ya tshama hansi i la ku blame mfumo i ku mfumo wu ta hi nyika ti-350 loko hi nga swihlangi wu ta hi nyika grant i vula yini ene ku ya tinhlayihlayi leti ti-degree teti van'wana va nga na tona loko munhu va ku na swivandla swi pfulekini i ta kota ku thoriwa munhu statistics South Africa va vurile a hi khale va kombisa timhaka ta ku vanhu lava va nga na maphepha nhlayo ya voho lava pfumalaka mintirho a yi talangi ku fana na lava nga ha maphepha a hi vangani va nga fika na le high school va fika va huma hambiloko vo va i ri drop out swi antswanyana tikinyana kwahala henhlanyana na le high school van'wana a va le ku fikeni sweswi va ha riki vana lavatsongo a kaya hi ri yini hi yona mhaka leyi hi xa mundzuku ya blame mfumo mfumo loyi a nga ya wu vhotela wu hi yisa hansi wu hi endla hi ta fika rini ka ku mfumo wu kota ku hi ndlela swilo swa mati ti-basic needs loko a ha teka mali ya ti-350 hi phaka vanhu ka ti-basic needs sweswi hi lava gezi hi lava mati hi hava mara ti-350 tetiyani a ti fanele ti ya hi pfuna ku hi kuma ti-basic needs hi le ku tekeni hi phakiwa hi mhaka ku hi ti tsandzekisa hina hi hexe ku lava ku ti phandaphandela hi ti yimayimele Nametwe ni nga dlawi inkomo a ku ti mingisero mina i tlotli na yena mingisero loko hi vulavula hi mhaka leyi ni vula ku hi fike njhani ka xiyimo lexi mingisero mina 0860002543 un'wana mingisero hi loyi ni hleka Hi, Bupet. papa Mpfukile. hi pfukile ngovo Mpfukile. I can't Loko ho pfumelelana ku South Africa hi nghena ka democracy hi ri vuswetini loko hi heta ku nghena ka xo hi ri vuswetini ivi ku landzela mhaka ya ku loko ku fanele ku implementiwa leswi fanele swi implementiwa la South Africa aka government yintshwa leyi nga fika yi khoma hi hina vanhu va ntima hi nkarhi wolowo ku na switshembiso swa ku tala leswi nga endliwa ene hi ku ya hi mehe switshembiso leswi hi leswi swi nga fika swi hi onhela la ndleleni because vanhu va tshembisiwe swa ku tala ivi swi nga endleki sweswiwana a mi nyika xikombiso hi leya yindlu because hi yona nga ku yi hisaka ngopfu ya ku na loyi a nga tshembisiwa mhaka ya yindlu government ya hina ku sukela le ka 1994 ku ta fikela sweswi loko ku ve hi mpela a va ha ri ku phusheni ka issue ka mhaka ya ku ri switshembiso leswi va nga swi endla hi nkarhi luwa na sweswiwani va ti baki swifuva hi swona ni twe president Ramaphosa a ri karhi a vulavula hi swa ku ri hi akele vanhu va hina tiyindlu ene a ri ku va akeleni ka tiyindlu a hi swa ku tibuma hi swona leswiya because hi swona swi nga hi vangela vusiwana hi swona swi endla ku ri loyi a nga le ku rileni sweswi ku ri i khale a apulayile yindlu va n'wi tshembisa a nga yi kuli va lo n'wi tshembisa kambe ku va munhu a tshembisiwile a swi vuli ku a nga ni nchumu va tshembisiwile switimela na yini hinkwaswo va mhani le vukatini bya vona kambe ve le ku tshameni va ya tswale va hi kurisa hi ze hi ku tala mhaka hi leyi n'wina mi tshembisiwa ku mi ta nyikiwa yindlu a yi le ku teni
mi tshama ndlwini ya rungu yin'we na vana va 5 mi kuwa mfumo lowu wu ndli nchumu a mi yimi mi ndla swin'wana mi foroma switina un'wana mi kuma mi kha mi forome switina a ku satsani mi nyika mazingi un'wana mi kuma mi forome switina a ku satsani mi nyika tipala n'we mi yimela mfumo hi mhaka ku mi tshembisiwini hi swona hikokwalani ni la ku fika kokwalani ka ku for malembe lama hinkwawo ku sukela 1994 ku ta fikela sweswi loko ku ve a ku va ngena plan B ya ku phela leyi ya ku akela vanhu tindlu ta mahala ntsena a hi solution because handle ka leyi ya le mi nga ku yi hlamusela sweswiwani swa ku ri mi ta yima for nkarhi wa ku leha ivi mi nga endli nchumu ku na lava va nga akeriwa loko va heta ku akela and then ku yini so because vusiwana byi tshama bya ha ri koho hambi yindlu va ku akerini laha hi laha government wa hina hi ku ya hi mehe a fanele a tina ndlela a xikarhi ka malembe ya lamaya ya 1994 ku ta fikela sweswi ku ri a ha akeli munhu yindlu sweswi loko ku ve vanhu va na tindhawu ta vona ta ku tshama kwala va tshamaka koho ka switandi swa vona lava ku nga na vana a va make sure ku ri vana va vona va kuma mintirho because hi ku ya hi mehe ntirho i solution ku tlula ku akela munhu yindlu because loko munhu o va a tirha i ta akela yindlu loko a heta ku akela yindlu i ta xavela furniture i ta meka sure ku ri a veka swakudya andlwini hi ku wa tirha mara leswaku akela vanhu tindlu na sweswiwani Budpet na ha ri ku vuleni a ku ri mihleketo ya kahle le ku sunguleni mara a xikarhi ka malembe lama ya tiki mihleketo liya a fanele va hi cincini ku ri a ka ha hakeriwi munhu yindlu a hi lweni na mhaka ya ku ri vanhu va kuma mintirho va tirha va ti akela tiyindlu sweswiwani loko va ri karhi va hlaya tinhlayo ta vanhu vo ka va nga tirhi ti le henhla ngopfu va lava va hlayeni va ku tala va vona government i va akerini tiyindlu letiya va tshamaka toho and then endzhaku ka ku va a va akerini ku yini swoho sweswiwani because xirilo xi ri vanhu a va tirhi and riki yi le henhla hala tlhelo hi busy hi le ku rileni hi rila hi vukhamba se mi hleketa ku ri vanhu lavawani vo ka va nga tirheki va nga lo tshama government a nga va akela tiyindlu ta mahala loko hi pfuka hi zamazama hi ku ya mintirhweni vo ka va nga swi lavi ku pfuka va ta mintirhweni na vo va lava hi nga le ku va lebuleni ku ri va pfuka nampundzu va ya dzaha timbangi kumbe va ya nwa mabyala a va lo ti hlawulela ku va va pfuka va swi endla leswiya i situation leyi nga vangiwa mara loyi a nga mbangi wa swoho hi loyi a nga tshembisa vanhu ivi a nga ti na plan B loko a ri karhi a vona ku ri a swi le ku tirheni hi tlhelo ra ku mintirho ya kumeka na vanhu va kuma mintirho na a hi tlheleleni ka ku situation ya vangiwa mi vula yini loko ni ku situation ya vangiwa a va lo ti langela va langele hi mani ku loko teacher ra agriculture nghena tlilasini vo va tsutsuma va ya tshama le ndzhaku ka toilet va langele hi mani Budpet van'wanyani since va baleka hi period ya metse va ku va ya hi toilet ni vula so va langele hi mani va swi vuya va langele hi mani swin'wanyana mi ngo ni mi kombisa swin'wanyana Budpet a hi hinkwaswo vanhu lava nga succeeda namuntlha ku nga mhaka ya ku va vadyondzi va fika ka grade 12 ina i ntiyiso kambe loko ku ri ku we i lange ku a wu nga fiki ka grade 12 ivi tlhi nga succeed so mazwa ku we se i nyanyise xiyimo sweswiwani namuntlha Budpet mehe ni mikacha vanhu va yi 30 a ni fikangi no fika aka grade 12 no la ku nyika phati leyi ya kombisa ku ri a hi hinkwavo vanhu lava nga ya exikolweni ku fikelela la ya lava va nga tshamiseka kahle sweswi mativa leyi phati yaleyo yi relevant ntsena loko mi succeedile ku fana na sweswi mi nga thola vanhu va 30 yi va relevant yaleyo mara loko mi nga humelelangi a ya ha vi relevant hi mhaka ku hina a hi hlekete ku loko wo ya exikolweni swi ta antswa hi so hina hi hlekete so loko a tikweni ku va ku ri na vanhu va 10 Budpet lavo ka va nga akeriwangi tiyindlu hi tlhela ka leya yindlu vanhu va yi 10 lava nga tshembisiwa tiyindlu na ku ve i vanhu lava nga swi kotaka ku ri va nga ha swi kota ku ti tirhela kumbe vana va vona va nga kota ku va va tekiwa va ya ku tirheni ivi va kota ku ti hluvukisa hi yona leyi nga pfunaka rixaka yaleyo ku ri na ku vanhu va ya akeriwa yindlu loko va heta ku akeriwa yindlu ivi ku nga vi na nchumu lava pfukaka yindlu ni na 30 seconds ni nga si nghenisa hlulani fanele magayisa ni pfuneni la mina ni lava ku mi ni pfuna ku twisisa ku n'wina sweswiwa loko a mi ri ka xiyimo xa mhani lava nga tshembisiwa yindlu yi nga fikangiku ani a ku ri ha nchumu lexi a va ta xi endla na
aba nga ta foroma switina ivi un'wana loko ya kuma va ri ku foromeni switina kwa sotsani vheni va nyika mazingi hi mhaka ku ve le ku foromeni switina ene i nge va swi endlini van'wanyana se why va nga swi endlangi government na ye i fika ni vula vona a hi tshikeni vona ni vula vona why va nga swi endlangi hi lava a va tirhi yindlu va yi rindzerile a yi le ku teni bona va le ku ndleni ka yini ma n'wi tsundzuka Vuk'uzenzele a hi kume nhlokomhaka ta mahungu a hi vutete a hi kume nhlokomhaka ta mahungu 0860002543 tinhlokomhaka ta mahungu hi leti ta landzela na tatana Phineas Hlulani Fanuel Magayisa nhlekani Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi hayi khomenyani kwala ka Vuk'uzenzele ivi se manje hi languta tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we khalanga Pet Mathebula hi khensile swinene ku suriwa ka xigwevo a swi hunguti nkarhi wo tirhela xigwevo ku boxa khoto ya vumbiwa president Ramaphosa a vula leswaku a swi nga koteki leswaku matirhelo ya rihanyo ya emahlweni ya tirha hi ndlela leyi ya nga xiswona laha tikweni tin'wana ta tihosi ta le Limpopo ti kombela mfumo leswaku wu hatisisa mhaka ya ntirho wo tlherisela ka vanhu misava a hi twini mahungu xitalo laha ka wari liya yan'we Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula enhlika hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela Kutsi va sama va ku eyi yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwalaho that's why loko hi tlula bridge DP swi tele ngopfu leswi hi nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini that's why loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi DP a xi bihangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbota ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle DP matiko hinkwawo ma yi mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbota vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni tiva nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbota andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM i 30 timinete ntsena ku bile awara ya 12 inongana ko humelerisiwa ku Incindani Eric Mawasa a hi fambeni ya hlangana na mutivi wa nawu i dokodela mutivi wa nawu advocate Tsietsi Ramatsekisa hi lowa ntukulu hi lava ku ta twa kahle khoto ya vumbiwa namuntlha a yi vula yini a hi amukeleni advocate nhlekani mi amukeli ka Munghana Lonene FM tukulu nhlekani malume na vayingiseri va Munghana Lonene ntsifana khani va byela ku maxaka ya mina swidyondzeki swa ndhuma namuntlha ve le ku swi tweni ku ntukulu wa mina i dokodela i advocate he tukulu a hi sunguleni kwalani kahle khoto ya vumbiwa namuntlha leswi yi nga swi vula yi te yini na koho swi vula yini kumbexana a hi sunguleni laha ku khoto ya vumbiwa hi yona khote leyi kulukumba hi nga na yona laha Afrika-Dzonga loko swi ta ka milandzu leyi fambisanaka na vumbiwa se nyamuntlha va teke xiboho lexi va nga xi teka xi vekele a tlhelo xiboho lexi a xi tekiwe hi electoral court kumbe khoto leyi fambisa timhaka ta nhlawulo ku ri ku nga ri xiboho lexi xi twalaku ku ya hi nawu kumbe loko swi ya hi matwisisele ya nawu lowu wa ku fambisa mahungu lama ya ti-election mi ta tsundzuka ku electoral court loko ku ri ku na mhaka leyi yisiwaku ku va ku ri na kumbe milandzu leyi fambisanaka na swilo swa ti-election va sungula va swi yisa ka IEC ku na commission leyi tekaku swiboho loko swi nga fambi kahle kumbe va nga swi twisisi swi hundzela ka yona electoral court se mi ta tsundzuka ku nandzu lowu i nandzu lowu a wu ri exikarhi ka va IEC na va umkhonto wesizwe laha a va IEC a va teka xiboho xo vula ku tatana Zuma a va qualify kumbe a va fiti ku va membara ya National Assembly ngo swi vula ku membara
ya parliament kumbe a va fit ku va hlawuriwa ku va membara ya National Assembly. Kambe electoral court va fike lava vona ku xiboho lexa lava commission va IEC va fike va vona ku xiboho lexi xi nga tekiwa hi electoral court i xiboho lexi na vona va twa nga ku a xo va xiboho lexi va xi twisisaka kumbe lexi xi hlamuselaka hi vuenti ku section 47 yi vula yini kumbe yi nyika ti-instruction ta njhani loko swi fika ka munhu loyi a nga kumiwa nandzu a tlhe a gweviwa ku fika tin'hweti ta 12 nakona ku nga ri na option ya ku a hakela fine. Kambe loko va vona swi ri tani va teke nandzu lowu va wu hilisela la ka khote leyi ya vumbiwa hiko laha nyamuntlha hi nga fika laha hi nga kona khote leyiwani yi nga vekela a tlhelo xiboho xa electoral court yi vula ku tatana Zuma a va qualify ku va membara kumbe ku hlawuriwa ku va membara ya National Assembly. Kambe nhlawulo se wu sungurile swi vula yini? Ni nga vula ku swi vula ku loko ku ri ku tatana Zuma a va qualify swi vula ku a ku nge vi munhu loyi a nga ta tikuma a hlawuriwa ku a ya va eka National Assembly. Kambe swi le henhla ka IEC ku ri xiboho lexi xi va khumba njhani loko swi ta ka mahungu ya administration, loko swi ta ka mahungu ya mahungu ya tibaloto ya ti-ballot paper ku ya amahlweni. Hi vona laha va fanele va teka xiboho va vona ku swilo hinkwaswo swi va swi tshamisekile nakona swi famba hi nawu. Kambe na xiboho lexa nyamuntlha i xiboho lexi xi fanele xi landzeleriwa hi ku i xiboho lexi xi nga kusuka nyamuntlha kumbe hi nkarhi lowu a khoto ya eka yi nyika xona i xiboho lexi nga nawu sweswi. Swi vula ku ya mahlweni a ku nge hevi no ku phikizana ka ku munhu i qualify loko swi te yini loko ku ri ku i ze a kumiwa nandzu a gweviwa ku nga ri hava option ya fine nakona a gweviwa nkarhi lowu hindza kumbe lowu fikaka tin'hweti leti ta 12. Kambe xiboho lexi xi pfune ngopfu IEC hi ku loko ku ri ku mindzuku va ya hlangana na swin'wana swo fana na lexi se va ta va ka va swi tiva ku na xiboho lexa constitutional court. Ni kombela ni hundza hi le vhengeleni advocate na ku vuya ni vutisa ku xiyimo xi vula yini hi timhaka ta ku loko sweswiwani ku ri ku aka ballot paper ku na munhu loyi a nga ringanelangiki ku va koho eka nhlawulo kumbe ku ya ka huvo yo endla milawu. Se swi vula yini hi ku swi vula ku se mi le ku yiseni kumbe mi le ku votiseni vanhu ka munhu loyi a ka nga lulamelangiki? A swi nga tlhontlhiwi sweswo ke kambe le ku vuya mavhengeleni na ndaka leswi? SABC Education na va IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo. U nga hundziwi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi, eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu, eka nongonoko wa Youth Yona. Hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ni madyambu. Minongonoko leyi khumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024. U nga tlhela kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela Listen Now. Loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000. Munghana Lonene FM makombandlela. Tona vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi. Afrika wa vulavula. Sweswo mintsero Munghana Lonene FM makumbemberi timinete hinga seba awara yan'we mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela lava hi bulaka na vona mitivi wa nawu
i dokodela advocate Tsitsi Ramatsekisa hi bula na vona laha kha hi languteka xiboho lexi tekiweke khoto ya vumbiwa ku yirisa khale ka president va nge ri va ha ta fanele va tshama ntlhanu wa malembe hi ndlela yaleyo ku va munhu a rivaleriwile xigwevo a swi vuli ku xigwevo xi hungutiwile xigwevo xi tama xa ha ri xixiya xi nga tekiwa loko khoto yi teka xiboho advocate sweswi ke a xi tlhontlheki xiboho lexi ku un'wana a nga vilela loko se nhlawulo wu herile kumbe wu ri xikarhi kumbe sweswi ku fana na sweswi u nga sungula ku mara ku na mavandla yan'wana ya nge le ku votiseni munhu loyi a nga ringanelangiki xiyimo xi vula yini la ku nga ri na ku kanakana xiyimo lexi hi nga ka xona sweswi ho laha ku se hi langutisa lava IEC ku na tshemba ku na vona va ta endla announcement ku ri se va ya yi huma njhani mhaka leyi hi ku a swi nge twali xinawu loko ri ku na munhu loyi a nga vekiwa ka ballot paper ku a voteriwa ku va membara ya National Assembly ku ri ku hi na judgment leyi vulaka ku munhu yaloye a nga qualify se hi lava ku vona ku kumbe ku twa ku lava IEC loko va endla announcement kumbe loko va ta tivisa va ka va hi byela ku va hlekete ku va ta yi huma njhani mhaka leyi swin'wana leswi kumbexana loko ni nga tiveku ku swi tsandzisa ku yini hi loko ku ri ku masitwa ku na lava ku va ku na vanhu lava va nga matikweni man'wana a handle lava already na swi tisa ku van'wana va se va votile hi ndlela yaleyo se nakona hi fanele hi lava ku tiva ku na mhaka yona yaleyo va ta hi huma njhani ku swi vula ku loko va ka va vota loko ri ku ka ballot paper yaleyo tatana Zuma a va ri kona na yona hi mhaka yin'wana leyi hi fanele hi twisisa ku va lava ku hi huma njhani va ta teka xiboho xa njhani hi ku vulavula ntiyiso a swi nge vi swi ri anawini ku va ku yisiwa amahlweni ku votiwa ku voteriwa ku ri na ballot paper leyi nga na munhu loyi a nga disqualifyiwa hi khoto ya le henhla khoto ya vumbiwa leyi hi hloniphaka swinene laha Afrika-Dzonga. Matsundzuka hoyi leyi nga va koho eka vandla ra IFP na IEC mayelana na Cyril Mangosuthu Buthelezi a ku vulavuriwa hi mhaka ta ku ongeti ku na ku tsakela hi va IFP ku va na xifaniso xa voho Cyril Buthelezi kambe swi vuya swi bakanyeriwa tlhelo ku a swi koteki swa muxaka wolowo se xiyimo lexiwani swi vula ku xa ha phasana ku ya kule swirho swa MK un'wana ni rhumele na voice note laha ku hi vileli leswi swi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa namuntlha lexi hina hi xi tsakela i ku khale ka president va ta va ha ri ka ballot paper se xi vutise ku va ka ballot paper hi le ringe yini ku va nga lulamelangi ku va koho ka nhlawulo mi ta twisa ku na announcement yin'wana leyi I think IEC na vona a va ri busy va ka va hlamula timhaka ta yona IFP ku na ku hambana laha mi kuma ku na munhu loyi va n'wi vitanaka ku i face of the organization kumbe xikandza xa vandla rero ra tipolitiki ku ri va nga va ka va tirhisa yena ku campaign hi ndlela yaleyo kambe ku tlhe ku va na ku hambana na ku va landzelela milawu ya nhlawulo loko swi ta ka ku munhu i qualify njhani ku a va ka ballot paper ku a kota ku hlawuriwa se leswi hi vulavulaka hi swona sweswi hi vulavula hi ku xiyimo lexi hi nga ka xona sweswi swi vula ku tatana Zuma a va qualify ku va hlawuriwa as a member ya National Assembly ene swilo leswiwani hi nge swi cinca hambi ho sindisa ku yini already hi na judgment leyi nga hi khoma court hi yona ku ri court hi yona yi ri yoxe leyi nga kotaka ku cinca xiboho lexi yi nga xi teka loko ku ri ku na swin'wana swintshwa leswi swi nga humelelaka kumbe ku va na nandzu wun'wana lowu nga humelelaka ka wu khumbana na kumbe wu ka wu fambiselana na nandzu lowu wa tatana Zuma se mi ta swi vona kwalaho ka mahungu ya IFP ku na vona
swi fike la va swi vona ku xiboho lexi nga tekiwa ku a swi pfumeleriwi kumbe a swi nge endli loko va langutise nawu lowu wo fambisa nhlawulo ku va tikuma kumbexani va tirhisa khale ka murhangeri wa IFP lo a nga hi siya misaveni because loko hi vulavula hi ku munhu wa voteriwa ku va member ya National Assembly hi nge ve ka hi vula munhu loyi a nga hundza misaveni a nga ha qualify ni vona nga ku xiboho xexo va xi teke va langutise sweswo kambe ka ku va tirhisa munhu as a face ya organization ni vona nga ku a milawu ya IEC a yi ali mi ta kuma ku na mavandla laman'wani va pfa va tirhisa swikandla swa vanhu lava kumbexana a va ri varhangeri khale hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa loko swi kha swi ya ka mahungu ya ku campaign na hinkwaswo kambe loko se swi ta ka ballot paper ku fanele ku endleka yini milawu leyi hi tirhisaka ya IEC kumbe Electoral Act hi wona lowu hi fanele hi langutisaka wona ku wa pfumela kumbe a wu pfumeli na. Ay, ya skata teka kona yin'wana yi nghena ku munduku musi leyi yi nghena ku munduku na yona hi nga vula ku sweswiwani a yo va hi ndlela leyi a yi hisa ku fana leyiwani ku yi ri a constitutional court because leswi a swi ri a constitutional court ni vona nga ku hi swoho leswi a swi ku ri a swi tika swinene na IEC a va nga koti ku plana kahle matirhelo ya voho hi ku a va nga tivi ku court yi ta fika hi ku yini loko va langutise nandzu lowu hi ku swi affecta administration ya vona ku plana ka vona ka timhaka to distributa tibalot na ku ka ballot paper ku fanele ku va ku ri na yini hi ndlela yaleyo se ni vona nga ku leyi ya nyamuntlha hi yona kumbexana leyi a ku ri yona leyi a yi va nyika ntlhontlho kulukumba swinene. Ni vula ku a ni ngo minduku va lava un'wana u lava ku un'wana susiwa se loko ve un'wana i lava ku un'wana susiwa leswi kumbexana swi nga hataka swa ha teka nkarhi ku ta va ku ri na mani ka ballot paper va ta va ha ri koho khale ka president ku ta endleka yini ya kumbexana i swilo leswi a no lava ngopfu ku vhumba ku nga endleka yini and a no lava ngopfu kumbexana ku hi ku na me a hi me n'wa tipolotiki a no tiva ngopfu hi polotiki mara polotiki na nawu swi va swi ri kusuhani na kusuhani minkarhi yo tala kambe swi ta ya hi ku kwale nandzu lowu nga ta yingiseriwa kona va ta teka xiboho xihi loko ri ku va teka xiboho xa ku hi mpela tatana Zuma va fanele va susiwa ku nghena tatana Khumalo se hi fanele hi swi tiva ku nakona kwalaho ku ya va na hoyi yin'wana hi ku swi affecta na mahungu ya planning loko swi ta ka mahungu ya ti-ballot paper kambe hi xinawu hi khumela second advocate nawu wu ri yini hi ku va president khale ka president va va ka ballot paper ku ya hi xiboho xa namuntlha ku ya hi xiboho xa nyamuntlha tatana Zuma a va qualify ku va va voteriwa ku va member ya National Assembly swi helela kwalaho se ku na kumbexana hi tlhe hi nyika example ya ku na khoto yi swi vurile ku va munhu ro hetisela ku a determiniwa ku ri wa qualifya ku va member ya National Assembly mi ta tsundzuka ku na sitting yo sungula ya palamende leyi ku nga kona la swirho leswiwani swa National Assembly swi va ku swi va swi ri koho la hi tiva ku munhu loyi wa se wa qualifya member ya National Assembly hi first sitting ya vona kambe ku fika sweswi ku va ri ka ballot ku va voteriwa tatana Zuma va disqualifyiwile. Advocate Nemetwe kheseni nkarhi wan'we inkomo a hi sungula unda hi laha ta vuya hi twa ku we angula ku yini eka 0860002543 andaka leswi eka xiphemu xa vhiki leri landzelaka xa rivoni ra ndlela musa pfuka mani u fika nkarhi muni lani ndzi gonga ndzi le nkarhi wo leha u nga hlamuli ndzi lo vhela ni susumeta rivanti ri pfuleka fanele ku teka ndzisa ra wena mi ya xikolweni esani ndzi tlele ku hundzisa
yingisela xiyanimoya xa wena musumbuluko wun'wana na wun'wana kusukela hi awara ya 9 nimixo ku ya ka awara ya 12 ninhlikani. Road Accident Fund. Safe roads, secure futures. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Kumbexani nga tsakela na ku twa ngwe hi mingiselo wa mehe ngopfungopfu n'we mi nga vaseketeri va MK na n'we mi landzelaka timhaka ta nawu na n'we mi nga vativi va timhaka ta tipolitiki mi ni pfuna ni va vutisile advocate va hlamuserile va hlerile mi va twini va kha va vulavula kahle ballot paper leyi ni nga ta yi teka hi ravunharhu vhiki leri taku va ta va ri kona khale ka president ke a va ringanelanga se swi vula yini a hi kuti 0860002543 kumbexana vo va IEC va ta hi pfuna mhakani va ta angula swi vekiwa kahle rivaleni hi ndlela yoleyo hi ku loko ku ve munhu i murhangeri wa vandla kambe a nga ringanelanga ku va ka ti-process leti nga haya i va konja 0860002543 hey ku ta tika la kumbexana siku rin'wana hi nga hetelela va twa siku ra nhlawulo ri hundziseriwa vatirhi ku ta tika kambe va IEC a ni naveli ku va mutirhi wa vona ka nkarhi lowuwani un'wana mi yingiseri hi loyi mhlekani hi mi amukeli ka Munghana Lonene mhlekani Big Ted hi vatomi minjhani n'we fucking Big Ted khale ka president i ntiyiso a va fiki swikandlana swa swi tele ngopfu ende ku ya hi ntiyiso wa koho ntsundzuka hambi mina ni vulavulaka na n'we last a ni ri electoral officer ivi IEC ya fika yi kuma ku na swin'wanyana nga ku a ni nga si ze swi heta kumbe ku tibasisa tintirho se hi nawu wa IEC a ku na munhu loyi a nga fanelaka a va ka public kumbe ku yimela tiko kumbe ku rhangela tiko a ri na ti-record endzhaku so khale ka president a va fiki a hi nawu wa IEC a hi swi basiseni sweswo IEC a yi langeli munhu ku waya kumbe a nga i nawu wa tiko nako hi hundzile kwala n'we mi nga njhekanjhekisani lowu n'we mi wu teka kusuka ko hi hundzile kwala ku na xiboho namuntlha xi nga huma khoto xi nge a va lulamelangi ku va koho ku kondza ku hela malembe ya ntlhanu ene a swi yi swikandala leswi kumbexana n'we mi tivaka swona hi ku hina hi swi tivi hina leswi hi tivaka swona i timhaka ta ku va nyadze khoto ivi va voniwa nandzu ku ya tshama khotsweni 15 wa tin'hweti hi leswi swi nga endla ku namuntlha sweswiwani va nga pfumeleriwi kumbe va nga ringanelangi ku va va nga kota ku nghenela ka timhaka ta nhlawulo se xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni i ku endleka yini ku ya mahlweni hi ku vavhoti va ta va vonake ka ballot paper kumbe va nge va voni hi ku un'wana wa MK na yena i hangalase hungu rin'wana a ku swi na mhaka hambi va boha yini kambe hi ta va vona ka ballot paper no tisi i ku leswi va vulaka swona va nge pfuki va ve kona ka ballot paper and by force ku ya hi ku vhele vanhu lava ya vhele vo karhi va ome tinhloko va nga va koho kumbe hi ku ya hi xivoho ku halaniwa rihlovo reriya ra van'wanyana kambe ku ya hi nawu a nge vi kona ene laha ku ta va na problem ya leya ku fana ya leya last loko ku va na unrest liya hi laha ya ku kosi kambe loko mi ku va nge vi kona njhani hi ku van'wana va vhoti tolo kumbexana hi ta va vutisa lava nga vhota a yi yimise ku yini ballot paper ku na lava va kha va vhota phela ku hela loko a vhiki ni swi tiva kahle ku swa IEC va strictly ngopfu lero IEC a yi lava ku tekeriwa matimba hi xiyenge xo karhi kumbe ku yisiwa hansi hi munhu wo karhi IEC yi tirhisa nawu na tshemba ku kwale handle leyi va nga vhota lava nga vhota tolo a ni tshembi ku a va ri kona n'we ku tshemba kambe a hi na vuxokoxoko bya ntiyiso hawa mi nge hi ta tlhe hi hlangana mindzuku hi vulavula butpet hi cheka a hi chekeni namuntlha dyambu leri hi cheka ku a va ri kona mindzuku mhena n'we kahle hi vulavula hi twa ku fambeni ta swi twa ku a nga ri kona ku lo va na vito ra party kambe yena mukhalabye loyi wa ha ri ka era wa ha ri ka question mark na metweli papa inkomba 0860 002
543 na vona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela tweet kusuka a studio 1 a Giyani la hi nga koho hi ku tisela ku nongonoko lowu koho nhlekani lowu a hi twi un'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini ka mhaka leyi nomboro i 0860 002543 kumbe kandziyisa rito enkandziyiso wu nga hundzi minete naswo u tiyisisa leswaku laha u kandziyisa ku ri koho ku twala wena ntsena i nomboro leya 0657443911 hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisela mina 0860 002543 u yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela entlhanu timinete yi nga se ba awara yan'we un'wana mingisele loyi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani aye papa na lexi nga tekiwa sweswiwani nga ku xiboho lexi a xi khumbi ngopfu xi khumba ku hambi phati yi va yi ku langini wena ku murhangeri wa phati yi fambisa phati kambe a palamende a wu nga ngheni i nga ku xi khumba timhaka ta National Assembly jaji a nga tikombi a vule nchumu hi mhaka swa ballot na swa IEC i vule ku hi ku ya hi nawu na swihehlo leswi president khale ka president a va hehliwa hi swona a va ringanelangi ku va koka swiphemu kumbe ka timhaka ta nhlawulo a hi swona timhaka eku hlawuriwa ku ya palamende leswi ni nga swi tisa swona ina i hlawuriwa kwihi rhangela phati ya yena a nga ri kona palamende i hlawuriwa kwihi ani hi laha a ku fanele ku basisiwa koko hayikho hi lava vanhu ani ku phela hoyi leyi sungule loko va IEC va te khale ka president a va ringanelangi ku va koho ivi kusuka kwalani ku yiwa ka electoral court yi ku ina va lulamerile ani ngo masvo ivi se swi yiwa kwini ka constitutional court hi leyi mhaka kulukumba Zuma va nga swi kota ku fambisa phati ya vona va nga ri kona palamende va ri murhangeri wa phati ntsena ene ntiyiso sweswo kambe loko yi khumba IEC ke va nghena njhani vona hikuva va ringanelangi phela hi le ka IEC se laha hi vulavulaka hi kona ka ha ri na nkarhi ku IEC na yona yi fanele yi hlamula xiyimo xa yona sweswi yona yi swi vonisa ku yini swa timhaka ta khoto xiboho lexiya xa khoto yi ri yini hi xona hi laha yi fanele ku yi basisa kona hi ku tsakela ka n'wina a yi fanele swi ndlisa ku yini a va fanele va swi tshikisa sweswiya a swi na mhaka musi ve nge yi palamende kumbe ku va ta kuma nkarhi wa ku kurisa phati ya vona va ri hale handle va kota ku rhuma vanhu va ya a swi vuli ku ri phati a yi palamende and a yi voteriwi swo vula ku yena tanihi munhu nkulukumba Zuma a nge vi kona ka timhaka ta migingiriko ya vufambisi bya tiko le palamende kambe phela migingiriko ya vufambisi bya IEC ku ya hi khoto hi byona phela leswi lebyi nga ya ka constitutional court hi lebyi byi nga i xiboho lexi nga tekiwa hi electoral court hi yo yi nga koka ku yisiwa ka constitutional court leswi swa IEC a swi ri correct ku ri a va fanelangi ku va koka timhaka ta nhlawulo hi ku a swi ri correct se xivutiso hi ku loko mehe ni no fana ni ya vota MK sweswi ni fanele ni ya vota MK ni kha ni vona khale ka president ke ka ballot paper ku ve a va nga fanelanga va ri kona laha xiyimo xa IEC yo yi nga ta hi nyika ku already yi printini ti-ballot yi ta susa kumbe yi ta ndlisa ku hi laha yi fanele ku yi basisa kona hi ku hleketa ka n'wina a ku fanele ku ndleka yini a va pfumeli ku tshama andzhaku nkulukumba Zuma vana va nga ta ya palamende va ta kota ku va lerisa va nga ri kona palamende na metwele papa na metwele ni khensile swinene a khensa hi la ntlimbo a ni tivi hambi ni ta ku i ntlimbo hambi ni ta ku hi la swilo swi nga xiswona hi ku hi la swi fikaka swi haka kona ku hi n'wi vhota njhani munhu loko ku ve miri a nga ringanelangi kumbe a nga fanelangi ku va kona hi pfuneni ku twisisa a ni ku kumbexani n'we va MK mi ta un'wana ni rhumele voice note mpundzu wa lowu a ku a swi na mhaka ku va teka xiboho xihi hi mhaka yi ku
president va ta va ri koka ka ballot box. So xivutiso hi xexo ni vutisa ku va koka ballot box hi leri nga yini hi ku anakeni ku sukusela ku sunguleni a ku ri swoho a swi endla ku va ku va nga vi kona ka nxaxamelo luwa ku ya yini ku ya hi leswi nawu wu vulaka swoho. A ni tivi yingiseri wa mehe tatwa wena ku wena u angula ku yini nga kandziyisa na rito ka 065 swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi bulaka hi yo wu ri yini hi ndlela yoleyo ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ya mahungu ya misava lawa ya nga ta landzela hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Kambe ke hi nga se ku hlayela mahungu lawo twana lawa va ri hi lawo mahungu yo tsakisa eka tikhasimende ta FNB. Tshama u yingiserile endzhaku ka xiviko xa mahungu kutani u ta twa leswaku u nga kuma njhani 100 rand clicks cashback hi May. Pfhumba leri ri na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. First National Bank i xiyenge xa First Rand Bank Limited. Eka Malamulele, eka Minga, ku ya fika eka Matiriyani. Kama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. N'wana u ta an'wa hi tsheve eCosmos Sports Ground eka masipala wa Collins Chabane eka Xigalo hi Ravumune 23 Mudyaxihi 2024 ku sungula awuri ya 9 nimixo. Meyara wa xifundzatsongo xa Vhembe mukhanselara Freda Nkondo ni vamasipala wa Collins Chabane va rhamba vaakatiko hinkwavo eka imbizo ya ku vulavula hi vukorhokeri bya mfumo. Swo famba swi kona kusukiwa hi awuri ya 9 nimixo. Vuxokoxoko hi mafambelo tihlanganiseni na mukhanselara wa n'wina. Tindzawulo hinkwato ta mfumo ti ta va ti ri kona ku nyika vaaki vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi byona xitshembiso xa hina. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Minjhani Boteric na Botpet Muhaxi, ni kombela ku hlamula ka leya ya mhani va ku rindzela yindlu yi nga fiki. Mina ni la ta va tsundzuxa ku ri va mhani loko hi swi vona ku xiyimo xa tika hi nga ali kha hi bebula vana hi kha hi ku hi tendlela maxaka hi kha hi ku hi tendlela maxaka hi ku maxaka lama ma lava swimbalo ma lava ku hlayiseka ma lava tindhawu to tlela. Khale Botpet a va swi kota va mhani ku endla tsima ku forumiwa switina ku akeriwa munhu yindlu ku nga humesiwangi na peni. Mara va mhani va sweswi hi ku hi tibyela ku na ti-RDP hi langusele ku mfumo xin'wana na xin'wana wu ta hi endlela. I na mfumo wu ta hi endlela loko wa hi zama hikwalaho ka mali ya social grant. Mara a hi hlengeleteni hi tlangisa na switokofela hi zamela vana va hina ko etlela. Mfumo lowu wa sweswi hi nga wu languseli ku fika kwalani Botpet. A ku ri xitsundzuxo ka hina va mhani. Ku ri Khensani kwala bulwini. Hayi Botpet na muhumelerisi mhaka namuntlha yi ni khumba ngopfu. Ni kulele ka xiyimo xa ku fana na xelexo Botpet. Swi ta swi ni vavanyana loko swi endla nga ri munhu yo endla hi vomu. A ngo lo endla hi vomu kumbe vanhu lava sukaka va lava tiyindlu va ri na vana a vo suka va endla hi vomu. A nga kona loyi a nga lavaka ku a bukela vana va yena va yi 5 rambo va vambirhi va karhi va hlupheka va nga ri na ndhawu ya ku tshama. Mara lexi ni nga xi vona i ku va papa mostly hi vona va hi bayizisaka. Va papa va swi tiva ku ri like vana va fanele va va na yindlu loko va ri 5 ku fanele ku va na ndhawu ya ku tlela ku va na swakudya and everything. Mara u kuma ku papa i wa tirha papa a nga na mhaka hi mhaka ku yena i tshama a ri joni i vuya kan'we hi lembe sweswo swa 3 days a nga na mhaka na swona na ku tshamiwi njhani la kaya ku endlekala yini. So va mhani hi vo va salaka va ri na nkingha leyi yo mhaka na le ka situation leyi va vula va ri ku na mhani i kwini papa. Va papa a hi tibukheni va papa a hi vuyeli ndzhaku ka hina nkingha yi na hina. I Nhlekani Botpet na muhumelerisi kwalano na ku nghena ka leya khale ka president Jacob Zuma. Mina hi sayiti ra mina ni vone khoto yi teke xiboho xa kahle ngopfu hikuva khale ka president leswi va lava ku swi endla vo lava ku vanga mpfilumpfilu atikweni
na madzolonga hi mandlele ya vona na vitlhari bya vona lebyi va byi tirhisaka ka tipolitiki. Botpet ku hlaya ntiyiso ni twe nchucheke ngopfu amoyeni khota loko yi hlamusela ku ri a va nge he swi koti ku nghenelela. Ni twe va teke xiboho xa kahle ngopfu hikuva vona va tsandzekile swi va tsandzile va ha ri presidente. Namuntlha hi le ka xiyimo lexi hi nga ka xona hikokwalaho ka vona na va Guptas va vona. Inkomu Botpet. Khalanga ku ya hi leswi ni nga twa mfambisi wa IEC mavhiki mangala ma nga hela Khalanga swi vulavula a ku loko tshika khoto yime na vona tanihi IEC i hlamusele ku xithombe lexi ya Khalanga se ku late ku xi nga susiwa laha ka ballot paper lero xi ta tshama laha Khalanga ku se ku hela ti-election lero swo tala Khalanga swi ta humelela endzhaku ka loko ti-election ti humelelini Khalanga ku se ku ya mahlweni ku yiwa njhani tanihileswi khoto se yi nga va favor mara hi leswi nga n'wi twisa swona i te xithombe se xi submitiwile lero sweswi ka njhe nchumu ballot paper Khalanga se yi ready xihlokwana xa dzuma xi ta va xi ri kona hi ku ya hi leswi nga n'wi twisa swona munhu wa IEC Khalanga enhlekani. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Kumemona tibere ntsena ibile awara ya 13 kesi mabonelo matitwelo na miehleketo ya n'we mingisero me kwala mi nga ko khensile swinene ku va mi rhumerile hi ndlela leyi switano loko ve impela leswi mingisera nga hetisela hi so swa ta vanga mintlhontlho yo tala ngopfu hi ku ya n'wi votisa ku yini munhu loyi a nga lulamelangiki hikokwalaho ka yini hi xaxameta munhu ka nxaxamelo wa vanhu lava nga lulamela ku ve ya nga lulamela hi laha swivutiso swi nga ta va swa ha ri koho kambe hi va mani hina hi ta twa wehe ka 0860002543 xitichi xa xiphorisa xa le ka Miyexe a block 1 xi pfuriwe ximfumo namuntlha khomishinara wa xiphorisa a va ri koho aka Miyexe va fambile sweswi ni vulavulaka ve le Gapane na koho ku pfuriwa xiphorisa xitichi xin'wana xa xiphorisa xa kahle ngopfu loko ri laha Gapane laha loko i famba hi nga ri hala Mesopotamia ma ku vona ne loko ndzi nga ri hala Mesopotamia kwala Gapane laha ku pfuriwe xitichi xa xiphorisa xa xiyimo xa le henhla swinene hi ndlela yeleyo kambe hi leswi xiyimo xi nga xiswona ha rindzele Brigadier Hlulani Mashava va ta ni byela ku loko swi ta ka timhaka ta xiphorisa xa kumbe xitichi xa xiphorisa xa le Agiyani swi fika kwihi mahungu manene lama va nga tshama ma ni tshembisa ma kwihi ma ta tarini na mi rindzele Brigadier loko ha ha ri kala ka Brigadier ta bula na Brigadier Athlenda Mathe ya fukupile awara ya 13 laha hi nga ta va kha hi languta ka ku lulama ka voho loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo na leswi va nge va ta tirhisa xiswona ku ya emahlweni hi nkarhi wa nhlawulo ngopfungopfu loko ku kumeke leswaku xifundza xo ku na swifundza leswi swi nga rhanga mahlweni loko swi ta ka timhaka ta ku kentiselana hi tlhelo ra swa tipolitiki mi ya twile mahungu ya kha kombisa timhaka ta ku hlaselana loku nga va koho ka va lava va kha va gangisela tivhoti lava va khumbaka va African National Congress na va EFF se i xivutiso lexi na wehe kumbexani hi nga ku vutisaka ku swi nga va swi vanga yini sweswo swa kentiselano hi ndlela yeleyo kambe loko ma ha lava ku yisa mahlweni hungu leri ya kha hi bula hi roho ra khale ka president na khoto ya vumbiwa hi kona ka 0860002543 kumbe ma lava ku yisa mahlweni hungu leri ya ri nga vulavuriwa ra timhaka ta ku mhani va rindzele yindlu hi ndlela yeleyo n'wina mi ri yini 0860002543 n'wana miyingiseri kombisa timhaka ta leswaku onge tina hina va papa hi ke vutihlamuleri bya ku nyamalala loko se vana va ri koho hi nga ha va hlayisi kambe xivutiso lexi ni nga vutisaka ku nsuku na ntongonoko nteri loko i tswala n'wana wun'we na Khalanga ivi n'wi vona ku hayi i nga ri Khalanga hayi a hi khayini yo hlayisa a wu dyondzi ku loko ya kuma wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune wa vutlhanu a ni tivi kumbexana swo va olova ku swi vula kambe ku swi endla swi olovi a ni tivi a hi pfuneni loko ka hi bula na muhumelerisi lava te kumbexana a hi fanele hi byele vo va mhani lava ku va tsandzeka hi va nyika vo nkarhi lava kambe khale ka hi va nyika nkarhi hi voxe
a hi yeneni mahlweni hi vulavula hi munhu un'wana na un'wana a va ngheni ku fana na munhu un'wana na un'wana na vo ka 0860002543 nokona ku eAfrika wa vulavula hi ku haxela two kusuka la studio 1 a Giyani hi ndlela yeleyo a hi ku tumingisela mina ku timhaka ti nga 0860002543 i va ni kambala na mingiseri nhlekani hayi ngari nhlekani ngari hayi la ni nga kamba kona a hi kona imani ya le ka mathebula dp @sabc.co.za ri xile Butpet i dumisane nkuna u tirhise mathebula dp @sabc.co.za mhaka ya Zuma se yi phasaphasani ngopfu mi vutisa xivutiso xa nkoka ngopfu xa ballot paper naswona loko ku ve tatana Zuma va pfumeleriwa ku va ka ballot paper lava va nga le overseas already va nga vota swi ta vula ku ti-ballot paper ti ta va ti hambane na ta hina ayi kulompoti hi ritshuri hi xiphiqo lexi hi nga langutana na xona hi yo mhaka ni ku mani naveli ku va ka va ri Butpet a hi mi twi kahle hala Gauteng voice ya breaker i Kulani Martin i swin'wana swa leswi hi ngele hi xilungu ku ya hlawula loko na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula twana xo sungula u lava pasi ra rihlaza leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri certificate xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku ngheneleli swin'wana xo hetelela ti tlhave hi zaza ku endla leswaku u funga eka xibokisana leswi u xi lavaka leswaku u nga oni phepha ra wena ro hlawula hi rona hi lulamisele ku nga na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u wu tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education munghana lonene FM magombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM tshama mi ntshunxekile ku va mi kota ku va mi tisa n'wangulo wa n'we ka timhaka tihi kumbe tihi leti hi bulaka ha tona un'wana mingiseri loyi nhleka Butpet minjhani papa mina hi pfukile hi nga vona hi pfukile xikalavito ni lava ku hindzanyana switsinini ka leya ya khoto hi ku yi straight forward ivi ni tlhelela ka leya yo sungula ya timhaka ta RDP ya leya khoto hi ku vona ka mina Butpet a yi fane yi nga ze yi tlhokovoteriwa ngopfu hi munhu a va na mavonelo yo hambana ya khoto hi ku loko khoto yi vule xexo a ku na lexi munhu un'wanyana a nga na matimba yo xi cinca loko xi vule hi khoto so ikandza lexi yaxe a ni ku vule khoto Butpet loko hi lata ku hi ni hi tsokovotela hi ku i ta va kona swi vula ku hi tirhisa nkanu ene aka IEC ya vutirhi nkanu ku tirha nawu so hi nga wu tirhisi nkanu wa ku hi ku hina hi ku i ta va kona hi ndli a swi tirhi swi sweswo leswi tirhaka i ku khoto yi te yini ene loko khoto yi te yini IEC yi nge implement swilo leswi khoto yo ka yi nga vulangi swona kambe hi ku twa ka n'wela u mi twe khoto yi te yini a ni khoto yi ri nkulukumba Zuma a va ringanelangi va ta njhani palamende va kha va nga ringanelangi ene va ta va njhani xikandza xa phati aka ballot kasi ti-ballot paper ti yisa vanhu kwini a ti va yisi kwale ve nge a va ringanelangi kona ina se loko ku ri ku ti va yisa le vo ka va nga ringanelangi kona a ku tirhi ku mheni na swifafa kumbe mheni huma aka tiko rini ku tirha ku ri khoto ya tiko yi tegile loko khoto yo ka ringanelangi a wu ringanelangi kambe mingiseri i ri va IEC vete hayi swi ta va se ku leti ngopfu ku nga susiwa xikandza xa vo ka ballot paper sweswiwa ya sweswo mingiseri a swi vula kumbe a ni pfumelelani na swona hi ku siku ra nhlawulo na rona ra cinciwa ri nge pfuki ku ve na nhlawulo lowu nga ta va kona ivi ku ndliwa swilo leswi swi hambanaka na nawu a swi kona sweswo lexi ndliwaka aka IEC loko ku ri ku fanele ku va na ti-election for ti-election ku ri ti va free and fair swi vula ku ri ku implementiwa milawu se loko ku ri ku na nawu lowu tluriwaka ti-election teto ti ta va ti nga vangi free and fair so mingiseri sweswo swi vulaka hayi a ni swi tivi na mina ku a nga va swi kuma kwini mara hi ku ya hi xinawu na matirhiselo ya nawu leswi mi swi vulaka swi na nkoka ngopfu kwala ka ku un'wana loko o lahlekeriwa i ta vuya kwalaya a ku mina ni lahlekeriwile ku nhlawulo a wu nga ri free and fair van'wana lava mi ni phikizanisa na vona a mi ni phikizanisa na vanhu lava khoto ya vumbiwa yi nge teni
abalulamelanga hi sweswo Buthpet that's why loko munhu un'wana na un'wana la a taka a fika ku siku leti IEC yi ta n'wi tshika a va kona swi vula ku a nga wu twisisi nawu wa South Africa ku loko khoto yi te xexo and ti-elections loko ku ti-election ti fanele ti va free and fair swi vula ku nge vi na munhu loyi a nga ta va ka ballot paper a ka a nga ringanelangi and a ku nge vi na party leyi nga ta va ka ballot paper ku ri ku a yi ti tsariselanga so a swi yi matimba ya munhu kwalaho se lava nga vhota tolo ke hi na va vhotini va vone ballot paper yi endlise ku yini hambi a va vona yi endlise ku yi ta twama tanihileswi hi nga swi tiveki sweswo ku a yi endlise ku yini a ho tshemba ku IEC yi ta na plan yo lunghisa loko ri ku xikandza lexiya xo ka xi nga ringanelanga a xi ri kona loko va vhota tona se a ni la ku ya ka liya ya RDP Buthpet ya hi na probleme kusuka aka freedom ene hi ku vona ka mina ingaku hi na vana va xinuna lomu mitini hi khomaka ku tika ku tlula lava xisati sweswo ni swi vuli mhaka leyiwani loko vanhu lava va kha va tswala vana loko wo ringeta ku khala webut wa kona hi na nandzu ngopfu mhani va ta vuyisanenge na vona tshika n'wana wa mina mara loko se vinyi va vana va tsutsuma va papa n'wana a fana a sapotiwa va te va vuya ka webut wa kona ku hi fanele i teka responsibility swi ndzi nga ku wena wa boheka kahle loko wo va yi nga pfuni nyimpi yi ta tshama yi ri kona la kaya so mihlamula liya ni ngete maxaka va va ri kwihi hi nkarhi walowo ya hi swo sweswo na ku hlamula yaleyo ya ku maxaka va va ri kwihi maxaka a hi ntirho wa vona ku ri munhu ta ya tswala vana ivi maxaka ya fanele ya hlayisa a hi ntirho wa vona wolowo na vona loko va pfumela va hlayisa va titwela na xikhwama xi pfumela mara hi nga va nyiki va sesi matimba ku va tswala vana ivi va gumaka ku botiwa mhawatirhi na mali i ta hlayisa a swi tirhisi swona sweswo hi ku sweswo ma ta swi vanga yini Buthpet swi vanga ku ri vavasati va hina a va ha tiphina hi vukati bya vona hi mhaka ku se va fanele va phikizana na sesi hi ku nyikiwa mali liya a yi fanele yi va ya vona na vana va vona se yi fanele xesi a ta yi kwatela makoti fane a tshamaka a kwateriwa rhuketeriwa hi mhaka ku munhu i tsandzeke ta yena so kahle vanhu a hi tekanga kahle freedom hi vhete hi ku freedom yi vula ku hi lolowa hi nga handli leswi a hi fanele hi swi endla tanihi vanhu hi ku loko hi ki hi kula a ni a hi foroma switina hi endla tindlu hi tlela tindlwini tetiya ta mabyanyi hi layita swithuva mbara ku nga ri na gezi se loko munhu a tswala vana i ri vana va ta tlela kwini loko wa ha yimele RDP a ni i fanele i aka maguva lama ya misava ya tindlu ti ze ti fika 5 ti ringana vanhu hinkwavo ivi i vuyi ku na yi yimerile RDP hi ku xa semende a ni swi kotangi mara tindlu ti va ti ri kona se loko tindlu ti vhe ti tlhe ti nga vi kona i tlhe i vuya i ta vuya ka media i ta ku ve wena i tshembisiwe yindlu then wena na rumo yin'we na vana va 20 va tswale hi mfumo na ma yi vona ku vanhu va tele hi ku loloha ngopfu a hi ku loloha ni mara va tshembisiwile ku va ta fanele va ta nikiwa yindlu va lo tshembisiwa ku hava munhu na wun'we loyi a nga ta suka a ni byela ku government yi n'wi tshembise ku yi ta n'wi nyika yindlu ti 29 ta May a yi vulangi government sweswo government yi le ku pfuneni ka swisiwana mara a ni ku na tiko hi tele se loko government yi nga swi fika ka wena ku ta ku nyika yindlu liya yi nga ku tshembisa we i ndla yini phela ku tlela government ku tlela wena ene landeriwaka hi mpfula a hi government hi wena we n'wini wa yindlu i ndla yini loko government yi nga swi tisa yini ya ka munghana lonene ku mfumo lowu wu ni tshembise yindlu a wu ni nyikanga yini i viki pota swi nyumisa ngopfu sweswo hi swo swi ndlaku na ku vana va lava va nga riki ku akeriweni yindlu hi vatswari va vona va tlhe va tshikiwa va tshikana xikolo loko va heta ku tshika xikolo mi twa ku government a yi hi nyiki mitirho i la ntirho wa njhani loko hi va nyika mitirho van'wani va vona vanhu valava loko a fika ntirhweni a nga ri na nchuma i la ku sungula na timhaka teta ku me ni la ku hola mali ya so mani la ku tirhela dyambyini nawu wu ri loko i vutisa ku i vulavula hi nawu wini i vulavula hi Criminal Procedure Act kumbe Occupational Health and Safety Act a nga swi tivi mara i ri nawu wu ri ma yi twisisi ku ri mhaka yini ya ku va tsutsuma xikolweni va nkarhi wu nga si fika ivi va vuya va ta ku mfumo wu va nyike mitirho mara mfumo himpela loko wu fanele wu hi nyika mitirho nako kwale ka public works a va ta swi kota ku tholetela vanhu hinkwavo vo ka va nga dyondzanga na xikolo yi ta famba njhani department
nemetwe papa nemetwe papa famisa sesomingse is ku nina video le ya nkulukumba Simon Mabulu baku as matters stand, Mr. Zuma is the registered party leader of the MK party. And then he's a registered party leader, yes. And yes. So things listed on Simon Mabulu banga subot. Swingalishwi. I abashina mlanga shibuturi shitana Simon Mabulu. Bafana batata shitamlaka shitwal. Hey, it's a registered party leader of MK. So things. Mara is not eligible. We are in court. 21 minutes. Chaka. Imam kere. Njani? Efo kere mjani? Na ngemjoy. Loko swa ya hi matisele ya mina ya nawu kumbe ya swa milawu, xiboho xa khoto ya vumbiwa xi vula leswaku loko ku ri ku na lava nga hlawula ka nkarhi wa sweswi ku ri a ku ri na xifaniso xa tatana Zuma, swi ta vula ku swi fanekele ku va swi suriwa sweswo hi ku ya hi leswi milawu ka minkarhi yin'wana yi tirhisaka swona. Ivi swi vula na ku ya mahlweni vo fanekele ku va susiwile aka ti-ballot paper. Loko swo ka swi nga ri hi ndlela yaleyo, leswi xivulavuri lexi nga ha huma xi nga vula swona ku loko un'wanyana o vona a hluriwile kumbe tinhlayihlayi takwe ta mihlawulo ti va ti ri hansi, u ta tsutsumela ya kombetela kwalaho ku mihlawulo leyi a yi nga ntshunxekangi nakona a yi nga ri fair hi ku a ku ri na munhu loyi a nga fanelangi ku va ka yona. Se hi ku ya hi mina swi vula ku IEC yo fanekele ku sungula ku tirha yi susa tatana Zuma ka ballot paper. Loko ku ri ku na lava nga hlawula ku ri a va ri kona laya ka ballot paper, swi ta vula ku vo fanekele ku tlhela va hlawula hi ku ya hi leswi milawu loko wo langutisa ka yin'wanyana eka tin'wanyana ta ti-case yi va ku yi karhi yi fambisa swona. No va ni nga tivi loko ri ku namuntlha swi ta va swi cincile ka tiko ra hina. Kambe miri yini hi ku tatana Simon Mabulu va hlamurile mhaka yaleyo ku hayikho ku ta fanele ku timhaka leti nga ta humelela ka nhlawulo a swi nge ka khoto ya vumbiwa a swi nge kavanyeti helo hi ku phela mi nga rivali ku khale ka president i murhangeri wa vandla leri nga tsarisiwa ximfumo. Se loko va sungula hi ndlela yaleyo va nga langutangi ku switandzhaku swa swona i yini, ku loko vanhu va nga susiwi lava vo ka va nga fanelangiki ku va ka ballot paper. A ni milawu ya tiko leyi vulaka swona ku ya hi xiboho xa khoto ya vumbiwa ku munhu loyi swi nga fika ka xiyimo lexi tatana Zuma va nga fika ka xona a nga fanelangi ku va a hlawuriwa, ene ku hlawuriwa ka kona i ku va ka ballot paper. Se loko munhu a ze a ri ka ballot paper hi ndlela yaleyo swi vula ku a nga fanelangi ku va a ri kona. Loko ku ri ku endliwa mihlawulo va ri kona swi vula ku mihlawulo yaleyo a yi fambangi kahle. Swi ta fika kwala ka ku hoyi yi ta va kona, na loko ku nga vi na hoyi mavandla ma tipolitiki ma ta va ma karhi ma teka swilo leswi ma swi yisa a tihubyeni ta milawu ku kanetana na mimbuyelo leyi nga ta va yi ri kona hi nkarhi walowo. Se swilo sweswo i swilo leswi ni pfumela ku nga va ku vi matlhelo mambirhi ka vona tatana Simon Mabulu. Ku nga va ku ri ku va langute ku loko vo hlamula swilo swi nge se za swi fika makumu swi ta fika ka liya ya ku ni lahlekela hi rito leri ni fanele ni ri tirhisa, mara swi ta vula ku va prejudge mhaka yi nga se fika amakumu. Kumbe vona vo vona ku va ha fanekele ku ya hlangana na vatirhikuloni yi langutiwa na lava va yimelaka hi tlhelo ra swa milawu ku xiboho lexi xi vula yini nakona switandzhaku swi vula yini. Nemetwe papa nkarhi wu ni vundukini inkomo ni khensile swinene vutomi. Inkomo makume mbirhi nhungu timina ti nga se ba awara ya mbirhi a hi tsutsumeni xikan'we hi ya le ka tatana Hlulani fanele mhaka yi sava hi byela ku mhanga sava awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini ivi kusuka kwalano ni bula na brigadier Athlenda Mathe.
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. inkomo swinene Khalanga Pet Mathebula ka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 inhlikani vayingiseri. Khoto ya vumbiwa yi vula leswaku ku tsetseleriwa ka mbohiwa a swi vuli leswaku xigwevo ehenhla ka yena xi va xi herisiwile. Kasi tin'wana ti nga kona hi twa leswaku holobyenkulu wa ndhavuko wa rixaka ra Mazulu a rhamba nhlengeletano na tihosi Vikreri. Nandzu wo dlaya muchudeni wa Yunivhesiti ya Limpopo wu hundziseriwe mahlweni. A hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya ya 2 Afrika wa vulavula inhlikani. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. A hi tsele wun'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hanise tolo a ku ri exactly ku kusele masiku ya 14 ku ya nhlawuriweni a hi swa tivhoti. Hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirhisa hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ha voti hi ta qhubeka until 29. In fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet futa hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba. Loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hey, ya ritireriwa ku ritwa ku ri MEC Sasekane Manzini siku rin'wana kha hi bula na vona hi ndlela leyo. Kambe sweswi a hi yeneni ya bula na va xiphorisa a hi amukeleni Brigadier Mathe hi bula na vona laha hi timhaka ta ku lulamela ka vo loko swi ta ka timhaka ta nhlawulo. Mathe, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. A very good afternoon and thank you for the opportunity. We have not spoken for quite some time now. I was becoming concerned and I was like, where are you? But I'm happy today that you are with us. Let's start from the beginning. We are left with almost 7 days before the day in question, national election. As the policemen and women in blue, how ready are you to see to it that the elections are held in a free and fair environment? Look, absolutely. As the police and I think as the NAT joints, we're quite ready. Planning started a long time ago. You will recall that we have policed the first and second voter registration weekend. That went absolutely well. We have been policing. You would have noticed the successes surrounding those that have been arrested in relation to contravening the Electoral Act, those that were found to have broken in to IEC offices. We did register successes, for example, in the Western Cape, where a group of 7 men broke into the IEC offices in Caledon in the Western Cape. We arrested them. They're still in custody, and yeah, they will be appearing in court soon. So we've had a number of arrests. When we look at those that have been illegally removing the posters, those that have been defacing and vandalizing posters, we had arrests in Free State. We had one man who was also arrested in Gauteng, and so on. So I think it's quite important that we caution our communities really to behave themselves accordingly to ensure that we realize a safe and secure election. You started off by saying net joints. What is that? So the NAT joints is a national operational intelligence structure. It comprises of various government departments, and it's responsible for policing all the major events in the country. So every time there's a major event in the country, the NAT joints and the PROF joints will sit. So at the national level, we call it the NAT joints. At the provincial level, you will see the SAPS, the SANDF, State Security Agency, other government departments working together to ensure the safety and security of events in those provinces. So yes, we are quite sure that as a security cluster, working closely with our communities and other key stakeholders, we will, like many other elections,
ensure that these elections also take place in a safe and secure environment. And we also rely on our communities. Remember, our communities play a major role, a big role in assisting us to fight crime and report suspicious activities. But I think what's important is also to highlight that the police will be out there at the voting stations on voting day. They will be there to maintain law and order. They will be there to assist the presiding officers. They will be there to ensure that there are no firearms, dangerous weapons within the precinct of the voting station. Let me take a 1-minute short commercial break, Brigadier. When we come back, I understand you have pronounced to the fact that you will be using a no-nonsense approach. And what is that? Maybe you will be elaborating on that immediately after this short commercial break. Punda Maria Bricks and Paving Supply hi vuya yin'wana xangu ka lava lavaka ku aka ti-double story tsundzuka leswaku hi pfule yin'wana ndhawu laha hi endlaka Punda Maria Precast Holocaust Labs laha n'wina mi ta na pulani ya n'wina ya yindlu ivi hi mi endlela quotation a mi boheki ku yima ku aka na swintsongo loko xa ha ku hoxiwa ku heta ku xi vekela ntsena hayi vatirhi va vhela va ya mahlweni na ku aka lexi slab a xi crack kumbe ku ninginisiwa xi tiye xi ku ma hi kumeka Punda Maria Road ka Makhuva a kusuhi na stadium vuxokoxoko 015 004 0155. Eka RFA hi tiyimiserile ku susa miehleketo yo tipholisi ta vitana xana a wu titsariserile ku va xirho xa RFA funeral cover loko u nga senda tano nkarhi wa ha ri kona hi 60 rand ntsena u tsarisa wena murhandziwa wa wena na vana va wena va ntsevu ivi u kuma cover ya 10,000 rand u nga katsa na swin'wana swirho swa ndyangu kusuka eka 35 rand ntsena nakona laha u kuma cover ya 10,000 rand hi le Elim Thoyando Malamulele na le Giyani Masingita Mall se sweswi u nga hi kuma eka WhatsApp ya 061 514 8872 RFA swa ximfumo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi yingisela nghena London FM lava hi bulaka na vona va vulavulela xiphorisa xa rixaka Brigadier Athlenda Mathebula na vona nhlekani lowu kha hi languteka timhaka leti ta ku lulamela ka vo tanihi ndzawulo va ku nhlengela tindzawulo ku vona leswaku timhaka ta nhlawulo ti famba kahle hi ndlela leyo. Brigadier, thank you very much for holding the line for me. Let's go back to where we at before we went on a commercial break. Your no-nonsense approach, what exactly do you mean there? So absolutely. During, the voting period, and even before, during, and post, we're not going to allow any lawlessness. We're not going to allow any violent protests. Those who are found to be contravening the law will be arrested by the police. Like I've said, we've got a collective responsibility, each one of us, community members, We find a situation where people blame the police and point fingers and say the police must ensure we are safe and so on. But it starts with us. In your home, in your community, in your streets, you need to ensure that you report any suspicious activity, but also encourage people, your community members, to be good citizens and not get involved in any criminal activity. Because once community members, they can communicate their grievances within the confines of the law without damaging any property, without barricading any roads, without any public violence. Because once you engage in such activities, you can end up with a criminal record, and it's then difficult for you to look for employment. And in terms of the resources, how equipped are you? Look, we've mobilized the resources that we have. We've got the various units that we are deploying. We are deploying, our public order policing, which is responsible for your large gatherings, your crowd control measures. We have your tactical response team, also known as Amaberete, that we are deploying. We've got a national intervention unit. We've got, various units, the K9, that will be working to ensure that this election is safe and secure. We've got our visible policing members, your flying squads. We've got our detectives that are investigating cases where people contravene the law. So we plead with everyone that let's work together. This is our democracy that we have earned, and let's protect it. Let's protect the integrity and credibility of these elections by ensuring that these elections proceed in a peaceful manner. And in conclusion, Brigadier, what are the numbers saying? I was perturbed by the announcement by the chairperson of NetJoins, who said yesterday that
it will seem provinces like Limpopo, Mpumalanga have seen a number of people who were arrested and or cases which were talking to the contravention of Electoral Act. Now, what are the numbers saying? Are people obeying the laws, or what are you seeing there as policemen and women? Look, there has been a decrease in terms of the contravention of the Electoral Act. During the first and second voters registration weekend, we arrested about 45 people. And then the period after, if we are talking about 7 in the Western Cape who broke into the IC offices, we've got 2 that have been arrested for, defacing and vandalizing posters. So we are seeing that people are matured. They're now matured nowadays. The protests, yes, we are seeing a number of protests that are in the increase. But I think our communities know better. I mean, if you want to end up in jail, engage yourself in violent protests. There is no problem in protesting where, you communicate your grievances within the confines of the law. But damaging property, blockading roads, that's not right. And we should encourage communities to add their grievances in a proper manner, because that is not going to solve anything. Burning schools, burning, clinics and so on, infrastructure, it's not going to assist us. It's just going to land you in jail with a criminal record. Says, I'm asking here, why are you unable to speak Xitsonga, yet you have a Mate surname? I'm a Mate wa Motswana, so unfortunately... No, change Mate ke Xitsonga. I don't English Xitsonga, madam. No, but I'm willing to learn. I'm willing to take lessons. Yes. No, I'll organize with my producer so that he can teach you Xitsonga. I sure hope in the next few months you will be a Xitsonga speaking person. Thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. So so ming sorom gana lona FM la ba ibulana bona e brigadier Atlanta Mate laba bange ba bulawulela xiphorisa Sharshaka laba va kha va kombisa kululama na kulungeka ka vona loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vanhu lava va ringeta ku tlula milawu ngopfungopfu hi nkarhi lowu na nguva leyi ya timhaka ta nhlawulo xidemokirasi xo vula sweswo a hi helela timbilu ho hlamula ivi loko hi nga swi twisisi hi miyela ivi loko hi swi twisisa loko se hi ya ku hlawuleni hi ti hlawulela lava va lavako na renta hlawu yika a ni ka xiyimo xa kahle xo vulavula ku ni ya hlawula va mani mina mi ta hlawula na we ta hlawula se a yini ni ya hlawula a byi byisi lava ku hi dodombana a byi byisi lava hi kwatelana ho hlawula ma vo maka ko kambe hi leswi va kha va kombisa swona ku vanhu va hetelela va tikuma va ri na tintiho leti ti va alerisaka ku va va humelela vuton'wini hikokwalaho ka ku va va teka swiboho leswi swi nga ta ka swi nga va vuyerisi ku tinghenisa ka timhaka ta madzolonga ku hundzuluxa swifaniso swa mavandla yan'wana ya tipolitiki i siya xa wena i ve tikomba na loko i khivekele ku loyiwani laha nga susala i wa vandla leri hi mhaka i kuma leswin'wana hinkwaswo swi wile ku sele xa wena ma swi vo kambe i swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele hi amukela ku loko ka ku hlawuriwa un'wana na un'wana na lunghelo ra ku hlawula un'wana na un'wana na lunghelo ra ku gangisela tivhoti swi le ka loyi a gangisaku a gangisiwaku ku i pfumela mani ma hi vo mhaka ka swi ni tlherisela ku ri ka njhekanjhekisano un'wana hi nga tshami va na wona wa timhaka ta ku va n'wanuna loko a twa ku n'wansati wa hi gangisiwe hi un'wana a landza n'wanuna loyi a n'wi tsutsumisa va a hi swona i tlhelela ka yena a nga gangisiwa hi rindhawa i fanele ya ka tika kambe mi swi ri tala hi ku timikisela ma 0860002543 hi lava va ri valulamile va xiphorisa va ri swi nga hetelela swi mi endla leswaku tintiho ta n'wi ti thyaka loko mi nga vi na vukheta hi ku va ku tluwa milawu hi nkarhi lowu wa nhlawulo n'wina mi ri yini 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp at sabc.co.za at Africa Munghana i x handle na hi ya ku pfuna ku i kota ku va tisa n'wangulo wa wena eka timhaka leti hi bulaka ha tona ku na nkarhi wa ku hi hundza hi le mavhengeleni ivi kusuka kwalano hi ta kota ku teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe xana hi ndlela yaleyo leswaku hi ta kota ku va hi twa ku we n'wangulo lowu nga wu khoma hi wihi eka timhaka leti hi bulaka ha tona tsundzuka mavhengele lama ha lava hi ku ya hi nghenisa
nghenisela mali loko ma hi nghenisela mali loko n'hweti yi hela na hina ha kota ku ya fola na van'wani va ku hayi hi horile ncuva kha ku khalanga mitlanga ngopfu mavhengele se swi kavanyeta nongonoko i xiphemu xa ntirho walowu va ze va ta xava laha hi mhaka ya wehe miyingiselo wa mehe yana mahlweni hi seketela leswaku hi va hi kota ku va hi ya mahlweni hi kula tanihi xitichi kambe ya ku miyingiselo wa mina 0860002543 na ri teka riqingho ra pfumeleli ni sungula ni katiyela sweswi ku nga tala vukanganyisi na mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso xana hi ya kuma kwihi mahungu lawa ya tshembekeke ke hundzukela eka xiyanimoya lexi tshembekeke ku va xi ku twisa mahungu ya ntiyiso ku tlula 30 wa malembe hi tikhome kahle swinene tanihi laha matikhomelo ya swa vuhaxi ya BCCSA ya vulaka ha kona tshemba hina hi mahungu lawa ya tshembekeke alela mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso xiyanimoya xi ku tisele mahungu ya ntiyiso kusukela ekusunguleni hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi va National Association of Broadcasters pfulela u tshemba kutani u tshama u karhi u tiva swilo. Ti 29 ta May i nkarhi wo endla leswaku rito ra wena ri twala hlawula laha u nga titsarisela kona tana na smart ID card pasi rona ra rihlaza kumbe xitifiketi xa nkarhinyana leswaku u ta tiyisisiwa loko se u ta va u kambiwile eka nxaxamelo wa vavhoti u ta tatiwa ink kutani u nyikiwa ti-ballot paper tinharhu leti nga na xigandlu leti nga ta national provincial na regional laha u votelaka kona hlawula eka ti-ballot paper leti tinharhu national ya mavandla ya tipolotiki provincial na regional i ta mavandla na vayimela ku langula lava tiyimeleke hi voxe tsundzuka u hlawula kan'we eka ballot paper yin'we loko u nga voni kahle kumbe u ri na ritukulu vatirhi va hina va ta ku pfuna hi ku tirhisa universal ballot template ku va kota ku hlawula naswona u nga rivali voti ya wena yi tshama yi ri xihundla se humelela hi ti 29 ta May switichi swa nhlawulo swi ta pfuna kusukela hi awara ya 9 nampundzu ku fikela awara ya 9 namadyambu endzela elections.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala i xidemokirasi xa wena teka vun'winyi. xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u fanele ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali. Ku tisungulela xibindzwana hi yin'wana ya tindlela to tumbuluxa mintirho etikweni reru. Leswi swi hi pfuna ku yisa nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mintirho laha Afrika-Dzonga ehansi. Feke loko u ri na miehleketo yo tumbuluxa hi le ka xidemokirasi. Vashumi tirha hi ku hiteka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Zumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni. Lava ku ta tiva ku uze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku apply again a ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi lo hoxa pasi hi darata ewaga no tanani mi ta tirha swo taniya vubihi lebyi ni nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko te ku laveka ti-admission fee ntirho lowu mina ni wu tirhaku sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scama u apply ku va ri swa vanhu va kahle loko ni ri kwalaya ka interview ne ku ni swi swa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se ku va na ti-results ni byetiwa ku hanya well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a va ta va tekiwini yes menta ni vheni va vutisa ku ngo na timovha ni laha handle njhe ma hakela kwala 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vutlhanu.
hi lo sala timinete ta nkaye ntsena ku va hi fika makhumu ka nongonoko lowu Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nomboro i 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 tinomboro leti ta fana ka minongonoko hinkwayo ya Munghana Lonene FM kumbexani ngo hambana loko fika ka kumbe ka yi ta fana se tirhisani yona nomboro yaleyo mi kota ku va hambi mi ya ka nongonoko wihi kumbe wihi nomboro yaleyo yi tirhaka na sweswi hi yo hi nge le ku yi tirhiseni a hi ku timingisi ra mina ku khome timhaka ti kala ta hi bula hi toho hi tsela na vayingiseri vambirhi vanharhu hi ndlela yaleyo wo sungula hi loyi nhlekani a ku na munhu laha imani ya le ka Mathebula DP ya sabc.co.za ntlhela langutana le ka X ni twa kun'we ka X miri yini ka timhaka leti se ku lo sala masiku ya nga ri yangani ku va ya ka nhlawulo leswi vulaka ku se nhlawulo wu kwala nyongeni lexi nga sala ntsena ku va ku hina tanihi rixaka hi vona ku hi kumbe hi teka xiboho xa ku hi yisa ku yini mahlweni eka timhaka ta mahlawulele ku hlawula ku ya emahlweni un'wana kha ni rhumela ti-ballot paper ante ti-ballot paper ta mampela kumbe swifaniso ke hi ku leswiwani hi laha xiyimo xi nga kona 0860002543 nhlekani muhaxi xiboho xa IEC su rhumele xona hi Mathebula DPRS i tirhise X kahle kahle xiboho xa IEC yima ni twa kuna un'wana mingiseri laha nhlekani a ku na munhu okay va ri Electoral Commission yi vona xiboho ya xi vona xiboho lexi xi nga rhumeriwa hi Concord xi kha xi hlamusela xiave lexi tanihi commission va nga na xona eka va yimela ku langwa lava va va ku va hlawuriwile ku va va nghenela nhlawulo eka huvo yo endla milawu yi eka khoto ya vumbiwa ku ya lava ku hlamuseriwa na vutivikenta ku ri xana yi na matimba ke ya ku tiyisisa xiyenge lexiya xa 47 xiphemu xo sungula xa constitution laha yi vulavulaka hi timhaka ta vanhu lava nga ringanela ku va swirho swa NA huvo ya endla milawu se leswi se timhaka leti ti nga tshamisekisiwa hi khoto ya le henhla naswona yi nga hetelela yi vulavurile hi timhaka ta leswi a swi nga twisisiwiki swi nga basisiwa commission yi ta ya mahlweni na ku lulamisela ro hetisela timhaka ta nhlawulo ku va ti va leti ntshunxekeke naswona leti ti ringanelaka un'wana na un'wana hi ndlela yo yeleyo ku nga ha ri hava na leswi swi va kokelaka a tlhela va ku papalata ku hlanganana commission ya ha vula leswaku xiboho lexi xi nge khumbi timhaka ta ballot paper ya 2024 hi tlhelo rihi kumbe rihi va ku xithombe xa khale ka president Jacob Zuma xi ta tshama xa ha ri koho eka ndhawu laha ku kombiwaka Umkhonto weSizwe Party na vito ra Jacob Zuma will however va ku vito rona ri ta susiwa eka nxaxamelo wa vanhu lava va nga yimela ku langwa kumbe va vandla ra MK ku vula mani ku vula va Electoral Commission se loko vito ri susiwile xifaniso i xa ma impela ka ha ta tika un'wana wa vayingiseri i ri ka halo poti khensile Hlukani Mathunsi khensile swinene u tirhise Twitter handle kumbe X handle a hetisela ximhaka xoxoleyo hi ndlela yaleyo 0860002543 we u ri yini a hi ku tumingisa rome ku hi twa ku n'wangulo wa n'wina va ri mikateko na yo tirhisa X handle a ku so photo ya tatana Zuma swi nge koteki ku susiwa hi IEC swi nge koteki xo fane xi susiwa for fair and free elections kambe a hi amukeleni un'wana se sikateka ni ta tlhelela ka yona i mani amukela muyingiseri loyi enhlekani Nhlekani botsete na vayingiseri va Africa wa vulavula Mpfukeni Mpfukeni mjani mawani Mpfukeni a ni lavi ku nghena ka leyi ya ku sungula mara se ni ta nghena ka leyi hi mhaka ku chindani kwalano hambi ku sirile yo n'wi hakela kumbe njhani ku a ta pfala mina u le ku ni holoviseni hala so
na sweswi na FM teke a swi lavi leswi a ni tirhisaka hi swona byela mfanelo hi mina mani a ni endli sweswo mawani a ndzi swona sweswo kambe hambiswiritano nghenani ka mhaka leyi mi nge mi la vulavula hi yona ai a ma ha ri kona okay a mi nga heli mbilu mani mawani mani swiphemu leswi swa minongonoko leyi hi va hi ka hi swipimapima hi kombisa ku sweswiwani hi ta la sweswiwani hi ta la sweswiwani hi ya laya loko mi tsandzeka ku nghena swi vula ku xiphemu xexo xi va xi mi tlurini a hi mhaka ya ku mani hi hakele mani a swona sweswo a hi swona a ni ngo loko mi ngheni laha hinkwenu mi va yingiseri hinkwenu mi fanele mi hoxa xandla ka nongonoko wolowo kambe a swi vuli ku hi ta jikajika ka mhaka yin'we hi mhaka ku mani i tsakela yona a hi swona a hi swona loko hi hundzile ka xiphemu xexo hi hundzile a nakeni na le ku sunguleni hi va hi nga ri ku kaneteni ku mi nghena hi va hi kha hi mi pfumelela ku nghenana ma swi vona a hi swona ma ni tlhela ka mikateko hi ndlela leyo vheta ni mi tshika tinqingho muhumelerisi yi tshikeni tinqingho hi ta hi vona mindzuku a ku swo photo ya tatana Zuma swi nge koteki swo photo ya tatana Zuma swi nge koteki ku susiwa hi IEC swi nge koteki xo fanele xi susiwa for fair and free elections. There's always an expectation to every rule, so IEC vo fane va tirhisa its discretion in line with today's judgment and apply the law. Ikati mkateko tirhise Twitter handle ya X X Twitter ya @Africa Munghana @Mathebula DP hi ndlela hi laha hoyi nga komi ndzelo wa mina kwalani ka ku loko se xiyimo xi titani free and fair ya hlamuserisiwa ku yini hina hi tivi nchumu hi ndlela yaleyo hi tivi nchumu hi tivi nchumu kambe lexi nga koho i ku un'wana na un'wana a ya hlawula ya lui a lavaka ku yena a va ye a nga ta n'wi fambisela tiko leri kambe a swi faneli ku hi nga ze hi kwata hi nga kwati na mundzuku ra ha ri siku hi ta bula na mindlwani ka ha ri siku mara tata na timhaka ta n'we loko tsandzeka ku nghena namuntlha hi tata sweswo ku na un'wana muyingiseri ni n'wi rhandzaka hi talaka ku vulavula hi njhekanjhekisana ha teka na tiawara na va 30 minutes ka hi vulavula wa vula na yena hlakula a vulavula hi mhaka leyi siku rin'wana ni tlhelela ka yona se na we mawuwani loko ku ri ku namuntlha u tsandzeka ku nghena swi nga onhi nchumu u ta tlhelela mindzuku ivi nghena ka yona mhaka leyi hi vulavula hi ya mahlweni ma yo mhaka ko ka kwati mani loko lo humelesiwe hi ncindani Eric Mawasi mina ni khalanga Pat Mathebula ni fambisana na Sonduza wa ka Minga na Patrick Shai kusuka haleno a studio 1 again kasi studio 4A kuna ncindani Eric Mawasi vana siku leri na mitiphina mahungu ya misava ya awara mbirhi hi lawo hlayisekana ni tata eka Malamulele